Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia Pudin. Hari ini Indonesia Pudin meliput acara siraman sebelum pernikahan ya. Ini berada di Kampung Mariuk, Desa Pasiraru, Kecamatan Buludur Limangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat ya, sahabat. Ini para tamu undangan ya, ibu-ibu. Penuh sekali ya, sahabat. Kalengkah dan rumah tangga kita kepoikan tetap disangan beriman sareng takwa sangkan hidup maganom deui hidup anu moal deui ngayon-ngayon hidup dah hidup teh tos manjing dewasa anu tos moal digendong deui ku sepuh. Mamah mengalesotkeun tanggung jawab, mamah tetap bakal ngabimbing ka hidup, mamah tetap bakal ngadoakeun ka hidup. Rausan mamah neng teh bakal ingkah ti mamah margi amun tos gaduh caroge benten deui jalan margi neng kedah tuhu satia satuhu ka caroge margi kumaha didoakeun disangan kudu ati mamah injang dipasikeun ka neng gera ngajerit maratan langit gera moceak maratan joget suhunkeun doa restu neng teh kedah ngarumaoskeun yen neng teh pernah sesakin pernah ngajengkelkeun neng ageung teh sanes ageung menuju kita teh kulakan
dibagi sakit-sakit. Katanya kalau dari bapak karena masakannya sekedik datang kiri kanan terus kanan lutut turun karena bahasa ber. Sok salam mula, mesti salam mula nih ke salam. Besok betul kan? Besok dulu. Alhamdulillah. Terus kalau nyolain sok karena masakan. Karena masakan. Bapak Nurdin, kamu ya? Oh, maksudnya dalam kenanya Haji. Haji. Oh, Haji aku sedih. Hai, habisan. Pernah senyum mak. Senyum mak. Beli aduk ayamnya ada makanan namanya. Karena pundak kiri kanan sekali pundak kiri kanan terus karena lutut sisanya kada ada apa-apa. Wio Serisma dan skema ayah kakak malah tiris. Salam mula nih, salam mula kak. Sok antos coba tadi. Perwakilan tim mama anu tadi
tegak diri kanan baju sekali beras karena lutut karena tubuh bukan dengan merasa pelan. Salam bulan yang apa haji salam bulan diaminkan ya kusadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Fil akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Fi kulli halin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Fi kulli waqti wahid. Allahumma sholli ala sayyidina ya ma'u alifi hajjah dan siti rofiah. Amin. Amin. Ya ma'u ikudratillah alifi hajjah dan siti rofiah. Amin. Amin. Ya ma'u bi'aunillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walanjurniha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma arfa darajataha Allahumma arfa darajataha Allahumma arfa darajataha Allahumma alif baina qulubina wa baina qulubiha Allahumma alif bainal hadahil ma'i wa qulubiha wa badaniha wa dohiriha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina. Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma salimna wa sallim ma'ana wa ahbana wa baligh ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adik. Amain, amain. Awas. Allahumma sabbit qadami ala siratal mustaqim. Kaki di kalangan Munafiqin wal musyrikin. Nah gitu. Bagus, tahan dulu. 1, 2, 3 masih. 1, 2, seri teh. 1, 2, 3 gitu. Hadirin sedayana, alhamdulillah acara Desri Wedding Makeup Gallery yang dari apunten beli ayah sahur untuk ukur beli ayah bahasa untuk bisa menutup apa kuda sarwana sedayana. Mudah-mudahan naik rumah tangga si jantan rumah tangga. Amin. Amin. Kurang si jantan kurang kali harus soleh sareng soleha. Amin. Kurang dianjuang sia kurang tenin dalam situ. Sakitu anu kapihatur panahna kalluhur tapi paling daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang.
Bebas, bebas. Epo. Yo, next. Ya. Wush. Acara udah selesai ya. Aduh. Acara alhamdulillah sudah selesai ya. Ini tamu-tamu himbangan para ibu-ibu. Penuh ya, penuh sesak. Penuh ya, tamu undangan menghadiri acara siraman.
dua, tiga. Ya, dia bebas lagi. 1, 2,